Kani kerja lang. Ngai mo uru nakabenta kernyeng kernyot kajinang kajing start kabut kabor kabulapun pum hanga. Bakham tame nakabenta kani kalat dengan yo kan wan biang hakani kesnong gajongpi. Apan paru kajing songo yai Shongknor ibadil ko por MBC dengan constituency Babel. Apan paru kajing songo yai MLA iba hibeng. So kemen sikat dai bani biang yai banyadon lang bangi. So kemen sikat dai tambakan dai ru kajing so sipat nakabenta gitu kibay kun persya. Ngakray menta nakabenta itu kibay kun persya kindut hiak kindut dem namara kini kisngi kilawan ra itu kubor ham saya banong boba hibing umdon syuk atau pipi namara umjur khani ba hibing benedon lang hagi lang dong ke parti kumta kila su anta banong bai ba hibing idon kata kaji bungsu jemut ba parti menta kasngi ha bagi ibiang iba hibing badon hangne kilaong kadna ba hibing ulang ibiang ba dia makanya kadaw bon na pring itu kibay kun persya kinaduk ya do dam menta kasngi apun pauru baju songo yai Dr. Watskam ibadang nang matni hangi bade kortong akan ika MP by election di Baklif nang tai kinoylam jong ke party kibade nang ni constituency ban kibai constituency kumjo bak hamtam ya pi kilong pa ki samla ka thai ki samashan rang baki hap ki bare be don lang akan ika si ban snow ban snap ban na kalyang gajongi ban pen snow ban pen snap shapi ngai mu yu blay aya karenyeng karenyot ka bajrong tamba nganum kren jrong mata si ngan keren lekot kendiat nomor bidon Dr. Watskam nakabenta ban pensyai sa pibar. Babi habang ayeng hang ni hadin ka MBC election nga smoke men ban yo yang kalat ban wan na national kakao. Ken mau bamenta kani ka election satang katuk ani benaikan wan. Bat menta lasdang man songshit sarong sene. Don tu baong urang ba yang dalakren songshit lay mado ka election ran kham songshit su ya. Ka election ran kham soban namar lakwa ban su teprat no be. Nama kani kataw, pagba ye ang pipet yang MP election ka bujulong barbor, suwa bakan wan ka VPP men suwa. Artam men suwa bakan wan ka VPP, kipat ba kimi bang habot kilong tangkuban rew puar, adu rew pulai persen. Namar bagi kipat ba kim smoke ko kay ka kamram jong MP. Lani MP udi banle ayu. Henry walar kalau maknatan rew puar ban rew pulai persen, hakini ki artam baladap. Henry na do bami ka VPP, kinong habot ang MP election ikot kakot sudo hinyo pusaw persen. Balay, namakisdang ban skoto ya kakamram jong MP. Ban menta kani ka MP election ka banwan, kani ka by election jong MP, ngiday ban poy, ban palat ya kani hinyo pusaw persen. Kabanging lami syakmat ban jet ya u MP jong i ban jasad ban banyatay banyater ka parliament. Paiba baye, kung bangawang yapi, bagani ka MP election kalong kapakongsan hado kata-kata. Babalay baro-baro kisang banyaksat, baka NPP rukas dang ban klumar jumot. Balay. Kumno man ta kinong pebot kin kiyo sendet ban pebot naka 100% sa kanyo pusaw. Kiting ladami bon upay ba ban pebot haka MP election ka banwa. Ban atubs kam bakin don ki katukan mo ban ay bay kiat, ban ay bay kwai. Haka si pebot knang bakin samla kinong ni ban pebot. Kiting hot baka NPP man ta ka klumar klit. Manakanya ko ba doon kasi lang po umsling doon kita gilang ba kibaw yang ani ba kraw mentali yang susuba bang susngo bau chief minister upha yang malagi amali badai banlay yo wait sisir lai banai knang ba kipai ba kini iya pi menswa bakan wan ka VPP ngini ita ki amali tang hagi kali ba doon yang takiyid yo hanray menta ki hapan rong sa kiyaw ki hat handay bang putharo ladang kwa bang putharo Habli bam jado ladong po bam jado ru namaro balay kade ka bor ka upra. Kade ka bor ka upra ban penlong iki malir kumju banlong kum kirim mana. Baya kata pini iya ka jingkala haka sanima sima haka jalai jungi borok awe. Ban pai ba be kade ka jingkumar ka jongki kelas dang ban wat daw na bon kilyang. Khamtam yung noy alam jong ka party, khamtam iki noy alam jong ka party, yang iban kinong bol kinong kersan kam dodon tham. Henry pagbabayin nga kuwakin ban kentu yapi. Bayi Dr. Ricky walay dalalay no maknasalan dat kilo. Idon na kanika por. Ba ipu sa merke habo pek ka sahit beneng. Ya kajinglong kajingman dong kasan hima sima kajala kajongi. Idap ta kajing kermen, kajing trang ba kajing angnut kajongi kalong. Banwan ra ya kasensya ka kadar ka bukod. Nga kuwakin ba pinkali yaldi ya kanika por. Lalay Dr. Ricky imla bandon lang bagi ban pendap ya kata kasensya ka kadar bukod. Hato pimsnaw ba kanika kamram kajonga kajongpi. Banwan ra ya kata kasensya ka kadar ka bukod kajala.
Kasong hanga barapi bang pendap yang kata kajing Frank kajing Anglo jong Dr. Ricky. Nga halade simak kajong. Bau blay ula bure no na kasan perhat ban kajing start jong kun benreu. Banum soto yang kasandur kajong. Ublay ula bure no na kajing start jong kun benreu. Banum soto yang kasandur kajong. Namara nangini soto no yang kasandur kajong ublay. Nginom dai su ki breu ngin dai ki blay. Nama kata kadaw ublay ula siamno ya Dr. Ricky. Ngidam kadung kabut kadung kasta. Henry halade simak ngong. Baka VPP kan tayo sarkar. Ka VPP ngasaw ta kasal ka kambiya. Halo. Baka VPP kan tayo sarkar haus nam araja arpupra. Nanges ka malade. Bangin ong kata kapor ka VPP ka tayo sarkar haus nam araja arpupra. Day namar kajing khalat no jong Dr. Ricky. Ngangets kam malade, hoy ngamla ban smothu ya ka sandor ka jong ublay, renga don ka jingets kam malade. Pai babayet, kanam kaburam, boniu rangba ulara. Omtang sa kiwaypat ki jelangan ya thu khanay pi, baka ne kalapoy sa kiwaypat kiri. Ya ka jinglong kasan himasima ha ka jelang ka jongi. Pai babayet, manta, kabiya kun persa ha ka MP election ka David ha preng artli ki party. Kumbangong, bagi don kini kithuay baret kibatut halakan lenti bagi tut tang sa kaway kaduryaw baka kamram jong kata kaduryaw kalang ban pengam jelok tang kaway kalian kaduryaw kadai ka NPP batalien kadai ka VPP bagi kini kithuay kibatut halakan lenti kidai kini kiway ki party larabiong ka Congress larabiong ka UDP larabiong ka SSPDP larabiong ka BJP kidai kijo paibabayen ngakwa ya biban penkalmao hagani kapor babon menta kisdang banong baka VPP kay kata ka party kabasukan thobet labis mo na baro kilang na baro ki party biya ko na election kin ong bet baka party VPP kasukan thobet ay lat bangan pin kan mawi pikin dia swa bakalwan ka VPP men swa kini ki party ki biya trailang ha kaju ka sarkar dai kini ki party ki biya fer kaliang bak ka dialap election ka jong ki kalong ka bodor hadu kata kimlaran so banyak kenter nang ta banyak tak majong iwe hadir jong kata pakiat rina Henry menta kisdang marwa pantai khmat sa ka VPP banwat dong sa ka halo banwat dong tang ya ka VPP na mga taga-daw ni snow baka party VPP ka sukan po abet na ka party VPP kam jukan po na ka party VPP ka supensay ya ka jengkan po jong iwe pat ba ikimat kijura jong ka party na mga taga-daw pagbabayit hakan ni ka po kinuwan bangktik Ban pen Smith yang iway piway kinuan ban pen bet ban ketek run abas Smith na mga taga-daw pagbabayan ni hakban long ki bahusyar hadu kata-kata kakamram jong MP kam long ban keren kam day tang ban keren hapo loks na ba kakamram jong MP kalik hampalat ban ya kata na mga taga-daw pinyi Dr. Ricky ba MD ba ikren ta hapo parlimen Henry ikren ro Henry ikendoro yaki Union Minister baper ban penpoy yaki city baper na mga taga-daw pagbabayit habang ijiet yung MP MD ban ijiet tang banong ban penrong yang atin khasi hakabet ka bapra kata kam day ta kamram jong UMP jong kajalakan jong hangni ngakan mau ya kajingkran mga dang ayman simsdam hapo mau kun raw bangaong ngamtip lalong kung baong lupa kato por bau nong muna wabyang tam dev Dr. Baskam bale maong kumta namar bau dev ta urang ba ubala ba ni ijnay dev nong muna nakabenta ka riba kajak ng riyo ban syakri ya riba kajak ng riyo day tang banlong MLA day tang banlong MP day tang banlong MBC ngoong bakat kapkat bampat po yung katakapor i Dr. Baskam idang yay syakri ba ka riba kajak ng riyo Henry menta balapoy kapor balapoy kasibat kaya halo halo menta balapoy kata kasngiba kaya uni urang ba unyang rang ba nakabenta jong abad jong pi Henry nga smok hamura badan kibaong namarbangaong mga bay Dr. Baskam ideng taong nong muna kiong kumno undeng nong muna ba kumno undeng taong senyang ugan hay ya kariba kajak ng real nga snow si banong bagi breo kimlaban smotho ya kajing kyato jong kakantiyan kasi kibriyo kibat jandong kajimot kajim perkhat kipensteng tau ya kikantiyan kasi habang usen yang uban hay kamot bet ang kapisa doon gitu kibangay iya kikomensu kibang kung noon din tau senyang uban hay watang sinayarong pajuyo no kajing kali kalong hato unong hikay un syakri ya kari bagajay penriya hato unong hikay un senyang
sa kayam lang salang tang lada ay pisa. Hato doktor unsen yang kayam lang salang tang lada ay pisa. Hato usipay unsen yang kayam lang salang tang lada ay pisa. Hato unang bela unsen yang kayam lang salang tang lada ay pisa. Kata kamday ka jumot, habang unsen yang ubanhay, habang unsen yang ubanhay kam tau tang ya kapisa pa babae. Hari pindapet yung urang ba ulah senyang ulah benhei siya kajing lang kasalang kajongi lengba kajing nang kajing start ba kajing osrong kajong ya bon tali kajing mot kajing berhat jong kikna puli kata ka bring ko kabaar kabakam kung san kalong ban kring ya kajing mot kajing berhat bawan raya ka sendor ka bertmai habay day ba kasan himasima apo ka jala kajongi bagin jet yak dakin yalam om da kapisa habay da kanong rem kabaskan pai ba baye kung bawa ngay pi mantakin wan man pinbiet kin ketik na basmit pali mo punta Manta pihapan soto kendia. Baka NPP kaya katakan National Party. Tusumudon mo pi bakat ka National Party. Tanong doon siya mo ya kita kikertong kibalaya biyang. Binakon niya ka MP election. Kat ka NPP kabasten siya niya ka jama. Ato kanong doon siya mo ya kisamla kinirang ba. Kibala banlong kikat kibanapo ka party. Banlong kikertong banlong kertong kabanta ka party ka MP ka by election jong ka MP. Kidon. Handray dah handi bong unong tau jirwai bapau ka jala hakasarong ba kakrong. Hakasarong hakakrong. Kiyong badon hadut sangot ki ba apply ticket. Tamaom na banray. Pause hakabakado ki hak bajulit kro yai doktor dia nong light banlong ukertong jong ka party hakan ka MP election. Pai ba bai. Di doktor dia nong light idi urang ba bre badon nya kanam ba nya ka burong. Ngam kwa ban kentho. Handray Masuk kuaya piyo pin soto te babalay ka NPP kahap manikot nabar ka party banyak kon yang ka MP election. Kaway ka mga kuaya piyo pin soto kalongkom ni. Menswa haba ka party kalaray ban pinyakon ni Dr. Ricky Sengkon. Kidon kibana ka party NPP kibabeng kibakho yaki. Nganot banong bagita kibabeng kibakho yaki. Wati si tansi sapet kim yakot karinyen ka jogi. Handay ki angkom no. Bong Dr. Ricky unille ayu. Hapo parlimen. Lada umno man katasoot ulaha man katamaw. Ano kata ki benyo Dr. Ricky? Henry Dr. Ricky ubreo ba jamno berbayay siya ya kajing keno ba kajing yait kento usap jar ba penni daga kam. Henry hadien wala khlak no. Kistang ban yaro ni Dr. Ricky. Ban ong baong don breo so kum Dr. Ricky. Nado kajing stan kajing syampang kajing jamno ulong tau kentem ukenjay. Kiyaro hang takarukong badon lagi kiwi party kiyong ladang ijet katong menta ngihapan jet yo breo badon nya kajinglong kumodon u Dr. Ricky balik dahil mga daw baka party NPP wala ladon makanahado sangot kiba apply ticket anday kinang likhot di Dr. Diarel Nongat banlong u katong jongki namar bagi kwa ban penyesariem ya i ban Dr. Ricky Sengkon dahil mga daw Baka kiyaro ay Dr. Ricky Sengkon, kiyong ba, kung Dr. Ricky Sengkon ka omdon, ngihapan wad yung kartong kung Dr. Ricky Sengkon, ngismo tanat sibuan baka party ka don, yung Dr. Ricky Sengkon, tang baka maskosi ka lang, mo Dr. Batskam omlong kung Dr. Ricky. Kata ka din kapag ikwa, panwan ra, hakasan pagkat jong nga ba jong pi. Banyaro ay Dr. Ricky, banben ni Dr. Batskam, bak banyo nujor, ikiligi argot, hakaperla, hanglo bakyataw. Banyaro ay Dr. Ricky, kanang banong mo Dr. Batskam omlong kung Dr. Ricky. Ngakuha ban kali ya pi. Kilong kami kilong pa. Happy don chipong lagi kuon kidon chipong jinglong. Wala lagi kuon sanlap maknarot kinomla bandan kajung kajinglong. Pinomlap yung Dr. Ricky. Baro oy kapatay pinalin wa pinomlap yung kajinglong Dr. Ricky. Banganot pan ong pinomlap kung Dr. Basket. Kidon na kajung kajinglong. Henry, pagbabayit kung gibre yung nilaban don na kajung kajinglong. Nilagi don na kajung kajinglong mo bano. Henry haba pipi jet yung MP yang nikapor pihak ban jet kalau kan nongren baka jinglong ka jong brio don gibong baong Dr. Baskham al supet bi shuita ini bet yo rakhir umjur kham rakhir ta dalale kata rukom demut haba shu jet no brio baka rakhir kan ta Henry kan mau ka jinglong Dr. Baskham na pilaya syam om dei baka super ro Henry pindala syam pin sotohi Hato mental ton semo unong rat abo pet yung nunu dim so bedang don hadim so unong betul so ulong so bajau pinom nga ba betul so ulong so bajau klam na damat yo te komjo pat ba be hakani ka por kung ngaong ya pinga kentu ya pi kajing yaro jong kini bedang nakalyang persya kalong ban ben jay Dr. Baskham kan mau paling ngaong ya pi di benjet halon kanong rip
Ngakuha ba pinkali? Ngakuha ba pinkali? Harap ipapor. Apa pijit balay ngong kanong rip. Lalay Dr. Bascam, iper na Dr. Ricky, bali Dr. Ricky, iper na Dr. Bascam. Handray kaway ka mapilaman siyam, makidon niya kajuk kanong rip. Balay ngong ipi bali banjit ang mga kajuk kanong rip. Pagbabay, habay day bagkortong jong NPP, nganong kuwapan beng, nganong kuwapan ko. Uday urang ba, budan niya kanami, kaburang ko bastat pa siyang tang. Habay jet halo kanong rip, balay ngong kumta. Ngakuha ya pikipay baba pinkali. Hato ka jingong jong kertong ka NPP, hakani ka MP election, habay iong man simsnam. Bo konrat sang uday Ukraine na tang jwat labam, ngako aba pinkali. Hato ka jingong ka jong i, bo konrat sang uday Ukraine na tang jwat labam. Hato ka day, lani ka lai. Lani yung dong klensyo, habatan. Di na mga takadaw, pagbabay ngong ya pipi man pet, halo ka nong rin. Baka ka jingong jong, inirang ba kertong jong ka NPP, baka reservation policy ka di banday ka kung ka jingbon pat, hato ka nang day. Kakung kajimbul pat, hindi kalakalano. Di kumnukin pinong banpa ya parti NPP. Kumnukin binpa halor kanong rem. Lasya ay banpenrong ya katin kasi ay schedule. Namati ka parti NPP kung piyos mo kung isnang maladat. Baday bagadon ki MP na kaparti ka jong ki balik hang ya katin kasi banrong akanit ka bapra. Di mantala ka parti NPP ka yung kartong bankam kay kabailapan le. Lada kanong rem kam scam. Na makatakadaw pat babayit how pijit. Yung nong yalam jet halor kanong rin. Baka kuwarban kanto ya pila na pila kwa ikino yalam ki baskam. Piday ban keliru ya labila dengan day na ang kersang baskam. Pagbabayit. Kaparti ka yang skam kino yalam ki yang skam. Day na marbadon niya ki tiet ki baskam. Kaparti kino yalam ki long kemudian bilat. Beliau din bilat ku yang skam. Om day na makitran ki baskam. Hari na makitiet ki baskam. Ban mga ba mapikin ang kersang. Hindi ban kita ki tiet ki baskam. Manta ka sokar. Kanuman ra sa pangkatakaroy ka para kajala ka jongi. Lalu pinsus na, so tenak banong magkajalan ka jumi kelakil, haka ekonomi kelapoy do nyaw pun rewa jar kulot. Nganam laban lan, magkajalan ka jumi kelakil kini kisnam, hatway hatu halay persen malaw snam. Hamray balay kajalan ka jumi kadang day kajalan ka bedok tampat. Lalu kajalan ka jumi ka kot ado nyaw pun rewa jar kulor. Balay teh ka report pat magkajalan jumi kala nyaw kajalan ka bedok. Mentana kan nyaw pun rewajar kulur pidang kamban tip baka sorkar kampwa ya pibang tip ya kan ya. Nyakan nyaw pun rewajar kulur 10% kadai karam. Kaumut balai puar hajar kulur kadai karam. Bala bisyam ya karam. Pihakan siyo ya kasut den ya. Nadom lagi nung ban ong menung kaman siyo kasut. Bisyam ya nung karam pihakan siyo ya kasut. Karam kasut baka jala ka siyo hakasisnam. Pedyo piyong kakna sa punot kawan balayan. Ha? Kasut hakasisnam magajala kahapon siyo kada siya jar sanspa saupo kulur. Sisnam kata kaditang kasut. Siya jar sanspa saupo kulur. Kamut masih penai sispa arbu pra kulur. Hakasisngi kamut sau kulur kendai pola. Sisngi kata kaditang kasut. Papai babayet jangan katong ngendap. Hakaway pakakantian kiong ka public debt. Public merupai pa debt mukaram upai pa. Kadina. Karam mo upai ba? Akong kasensa sa hajar hatway. Kilong yen ke bodon hakajala ka jongi. Kilong yen ke bodon hakajala ka jongi. Ngan supulit nang gonong yo kiong ba ngabalan. Kilong yen hakajala ka jongi. Hawar hajar hatway kadon kumbasan lak apo pili kilong yen. Nama bumong Thomas Sowell economist. Jo ka US uang bakani kay karam jong pat ba. Arajal khatway ngidon sanlak arpo tuli kilong yen bat nantang ilaban kot sa kanil lak sanpo tuli kilong yen. Labi syem ya kani karam. Baka sarkar ka syem baka don. Mun man la kalong yen ka don ya karam ka basawlak kandai pawaja. Man la kalong yen ka don ya karam ka basawlak kandai pawaja. Kay kaban jalan ngingem laban siyo karam. Pai nyuma ang namar kata. Wat ang balgawan ka bibipila siya kanum syem ram. Kajala ka barit ngihapan siyamram. Henry ngihapan pet ang nungi penat ya karam. Na mga takadaw makuha kali na piki pat bate yo piong mga baran. Pat babayin na kajingkiyo kajong pi kakiyo manusnam katway do kalay persen. Makaram kajong pi kakiyo katsan do 4% malausnam. Ato nangdok na ato nang ruspa na. Nangdok katakin kajuba pi. Nang tapay babayin ngihapan tep siya nungi penat ya kani karam. Nanay nuksay pitang atli. Karon gaway ka entry point ka mo po umling ka ba do arplor san paulak. Naman mga benta benuan raya kan marasas mereka kut umlong hakan pun prano itu kajingtay. Kawai kajingtay po pulo kamu sispa klur. Kapon sispa klur kamu bersipa wajarlak.
Latay ya kita building, lakhot ya kita ki Union Minister na Sabah penuan at ribon, hari matala jan sistem kata building kam terekam. Pagbabayin ko mga ong ya pila dan ngingiwan hagabon yung ong te banginong siyem ya karam, ada ngideban pelut ya karam nakabantaban penni pagbaban kentiyo ya kajinyo sa kasala. Magkentiyo ya kayo bakot jong upay ba. Pagbabayin ang mga ong punta sa sisir nga kuha ban ong ya pi. Kakong kasi EG report. Pindapay aki hospital sarkar kajongi Kiduna kidawai haki hospital sarkar jongi nadu nreu pulai hadu 90%. Kaumot bagi hospital sarkar jongi nreu pulai hadu 90% kemdon dawai. Lek kai mapi haki hospital sarkar. Yo piong bang sulam le yo piong mai taunang bang nangang. Lek mapi haki hospital sarkar ba pinlap dalade. Pinlap dalade la tu don dawai nem nreu pulai hadu 90% tam don dawai haki hospital sarkar. Nang taki machine Handreo harus 100% don nilai kiwi-kiwi kita baong don machine mansumar. Yo piong bisa sisian kakna sa punat balan kadai-kadai na kasi EG report. Namaro pindalay ki hospital sarkar, ki doktor ki jongi kilong ki basta, ki nas ki jongi kilong ki basta, rela ka sarkar kam penbiang kay ken kad manja. Kay kada bakin kuha pan penbiang. Namar lada biang pimnong kamsu te banang likrom. Namar takadaw pat babi ni hapte ban musiar na kalian kajongi. Lari ang makna ka Roy kapar, manang Roy itong nang Roy, bapa itong nang pa. Balik ang kumta, pagbabayin nga kuha pang ras na away kapang hangin. Mantaki buon kibakan no, bagibakan ko ya kaparti, batong baani kaparti, nakaborti blue mantala po isa siya ka. Ito kyo? Kajanta mo. Uwe kurang ba? Uwe kan do pang amanin. Uang, waman siski. Uang ay tikan keren ka keren. Lagi orang bagi pernah perti peluru aikin keren. Lagi orang ajan tamar aikin keren. Lagi pernah kesentek su aikin keren. Maka dia kepisah ke bupat ba ukuapan senyap. Pai ba bayi akuapan keliya pi. Lada pi no asya ke parti si power pun ka. Sanspa si spa. Hato pi kemi ay naka parti banong banay kam kontrak ya pi. Hato pi kemi lenti ay naka pi banong ngaya pi san power pi kemi lenti banay kam no ya ha. Pi kemi lenti kong kata. Hari kayo pi kemi lenti pi kuapan kemi lenti ya ka sensya ka hadal ka bakul. Lalu pagba kuha ban ay balipin kang. Hari nga kuha tiya man pinkan mau ya kini ke bakan to ya kani ka benta. Balipin pet kang silang kaman. Balipin kap ka silang kaman. Pindapay ka kum naka website to ka ECI pinpet. Kani kalong ka donation sa ka party. Dan ba ay si power po. Dan ilong kami, dan inong bela. Dan inong kuwit, nong gipway dong, dan inong jitampo, nong kitong, dan kinong dukan siya. Kiyong siyem kasan po ko siya. Minsan niyang nakapag-party na makingit, makisya niya, makanwan na, yaksan siya kada kabakot. Pagbabayit, kamkwaban kaliroy kilong pa. Makisama siya tang. Doon mo unurawan, ubalit kway hakapong, bat ay jingbang no jingbang balan, bat nung kamit lanti ba niyo daw ka? Doon karay ba nung kumta urawan, bat ang banlet sa kapong kway daw ka, bat ay, bat ang pang-up daw jingbang balan, bat ang kamit lanti ba nung niyo ka? Kinkwabit yung daw ka, baling ang kumta. Pindapay niya kanunisyon siya ka NPP. Kita ngi baduniat dagi folklore dagi kror don baduniat dagi folak ngakwa banong ngakwa bapintip badon kisimen ko company ki baduniat life sanlang don ki baduniat san folak balite pin konyo yu pai ba baduniat si power po pinka handai tempet silang khamat dagi ki baduniat life sanlak san folak bat lada don kini ki baduniat life san folak hatu ka sudah ka donation kam kan kan no jikmi lenti Mantara ko sarkar kan not banong banganong INOC sa kisimen company. Ang dalasem niya kapisa. Pagbabaye. Hato don kita mo, kita kipuriyo kibanto niya at pusan lak, kala magano'n sa kimilanti. Lai paulak, sao paulak. Kine baro, ganun kayo mga kanto. Kaya nga susuba. Wala na don nung puriyo upa donation at pusan san paulak. Banong kalang ganun na sa kimilanti. Tata mo undon klenso, laga tangro. Kaya kine kibanto niya, kita nga sa kimilanti, bangan aikat niya ba, bangan siyem. Kontrak ng sarkar. Lalo ka nung nagajintay. Lalo na nagajintay kamlong katpong palamang. Hato ka sarkar. Kanot banong yan. Mantala kanot mo ka sarkar. Banong ayan usi. Yakisiman palang. Lalo nit. San paulak. Lai paulak. Kanay balay. Pipet tayo kabipipi ka ba ay sipaw ka at pawin ka. Sispatin ka. Aspatin ka. Na mga takadang pagbabayin nga kawa yung ibang impusya. Paban kantuy piway-piway. Hawa pimi. Pabanit takbot. Kamao. Yodon na pling jong pi. Kibas haus kamban jong. Ngitip pangin jong pre. Ho ngitip pangin job bet ng baga jingka ku jong play ngitip pangin job bet handay nga suwa ban kan tuya pi kanda wat ong ra bangin song bet no hayeng na makaparty kala job lupangan no ngitap boda na makiway kila lithap labi ong kumta lalong bong tu khna
Nga nung lithok exam ra ng classmate na maralithok kiwe. Kanong laban dong kunta. Na makatanga kan tuya pi na kanika hinyaw mo sa 1% ki bami palit habot. Snowha bang treshitong. Snowha bang pelat ya kapor ka jong pi baganika jing habot kan kil aduk tapo 1%. Lani khnai 4%. Lani 6%. Bat hangta klumar tlim. Na makatanga daw kanika election MP manta kan dai bi ka je khun namta arajar apupra. Namar kanika daw babaro manta kisdang ban khuslai. Namanya kata abang mentah kisdang menteri sitom ko mga umipi rungyo abang day ban rungyo bangput haro abang ju bangput haro maka kata pat babai kidon ki bang ya parti VPP ban pen kon noy ko bang iba hibing mena ban pen kon noy ya parti NPP tang hapo khana para ngaku abanya thu khana ipi kan kawai sasan minute dong dong kan mau bagan dia kanam ka burong ka jala ka jongi bagi jet ki noy alam kham ka pisa kam kot tang ka jala ka jongi kala poi shaki be kiriru macam senam men badang don ni Dr. Ricky ipa yang aso po Nalanda University kapodon po Bihar banya tay banya ther bagan muri amer jumut wat sipau teli kiri habai dei bakam kakam man penroi sikit hai nong kendo hakata ka session i Dr. Ricky ide bangkan men stop bang ngari bangkan na shai jan be hadian ni Dr. Ricky belada bangkan i Dr. Ricky ilek no na mari haban be sikwi pat ikam hakata ka por damiet por bangi banja udon uwe usam la bawana po Philippines Ubatray baru presiden jong ubatray po office jong presiden ng Philippines nang tangay don lupat armut kinong Japan kitong isong man hunta ngadang ong yaki utay urang bao bang legit nila penjok yung ukram kapisa ka jala ka jongi kung kumno katakalaman lang aba Philippines tang kami election gawan pulor do kasaw pulor yung laban ne pai babayet uniaw sama na po Philippines uang balala katakalang ka basisya lala katakalaban dia po medalya kanya ka di banla banjia po Philippines ukunjo na makataka daw pai babayet kaya ka pangile apo ka jala ka jongi kanumpot tanga ka jala ka jongi kanya ka nam ka burong kanyay ne pateng banrew ka bangwan kan kanakan porong ya kanya ka komjet ka jongi ya kinong nikmat siya kayong dorbat hawan na makataka daw pai babayet nakaching sok hiya nga kantuya piya kan lapor kalau pitap ya kabut kajong pi, om day pitap tang nakabenta kajong pi, pitap ru nakabenta kita kibang padlo ang tapot. Namata ka daw, kinbuan menta, menamastab kadang i, menamastab kadang i bakidon kita, nagiway pagkilang persya, ki-edit ya ka video kajong ha, ki-edit ya ka video kajong ha, bat ong ba, ngaong namar ba, kakiyaw kamarbam kamardi, akajala kajong iday namar ba doon kinikitsek jong district council. Handai kajingkan kajong ngaong kinikitsek kibabian, handai kiweng no yang takajong bian kibutang district council, kipersang banyalang bakala. Pai bakayen namar kata kinikisngi kibanuan lek hindang bun ki video banuan sapi, kajingkan jong Dr. Baskam, hamtam kajingkan jong Baarden. Kan mau pai bakayen, bandol na kajingkan Baarden kamlong kabasok. Ngakan mau kapor baklat, makajingsun jong Baarden kalong hado kata-kata. Hapor bakla i Dr. Ricky don kita kinong persang na kiway parti kiyong. Akajakaban klat u Dr. Ricky lade bang klat u Baarden. Hadok kata ka podor ka jinglong jong kacak penrew ka jungi. Nama kata ka daw, pagbabayit nga kuwa ban kantuyo pila ka man siyang kabasmok ya. Kaya ka ban jaya ka jala ka jungi lang yung sosyo ya ka sur jong Baarden. Kaya ka ban jaya ngilang yung sosyo ya ka sur Dr. Baskam. Kaya ka ban jaya ngilang yung sosyo ya ka sur jong PPP. Karay ka siyang hanapa kapi. Nama kata ka daw kubay sibon kubay siya jamo, nakabanta ka jong kapor ka jong pi. Panganes kam, bakumbang iyo ya ka naam ka burong nakadikasyon ang kaya ki election ki blada nantaharu. Hamtam na akhir tu nakabanta ki biya saw na yeng kumjo ki bang jumi ban takbur. So bahaban mi sakmat bat pansanya apa parti ka jong ban wanra ya ka jingkala hakadong kathan bat kumjuru nakabanta Dr. Baskam nganangit halade. Bay Dr. Ricky lale katto. I Dr. Baskam inang ngabale khamba ya ka e ka bala jule. Kubay sibon kubay siya jamo. Haupra.